Akwa Biomba Attention TV. So Attention TV days we inspire you more. Message and any day the can be Attention TV. I'm sure I need you, ma'am. Obe subscribe abaye channel no so my send adwumadi no ebe cause no asanso subscribe a share my obe huni e cause e wa Attention TV. Yenye nim say your election time na eye owura John Dramani Mahama nyonyamfo etonsa eye endra meme de ya efra sofo nyina say wo hia sofo nyina enwosra asofo ni nyina de o say eyoyo ehia no na sada ne de otumu sanyame sonsom esane egu papa so na just wiemu no man nyina ne ehwema ne ehu eye prophet Opambour Ebenezer the nation prophet ni ehu no ho na so ye nim say papa de one ye papa John Dramani Mahama de wo mo bokosua tafre papa o de mu nchiremu a ne enti a wantimi anko eye election o se Ghana ha sofo ni bi wo ho a woma yom ho shifting cultivation wom who say MPP na ekwa no madwompo hey e trend no madwompo da bi wo no ni nipa o ye prophet obegyina ne nan so e declare owura John Dramani Mahama say afi 2025 about one de wo no ne ye de ne besi ekonwa so na te say asem no aye ni kasem ma ye hwe prophecy ni bi mfiri papa homra odi for Opambour Ebenezer na de to ho afi osofo ben anadi for ben na ekon onyame asem a onyame se amenu mi eri adi adi odi na pesa o ka odi nsam ne number sabasa and come do na wadawruma awrade na so me di prophet wadawruma o ma come ne me olumai na come ne wakasai odi for omo afi no omo hye nkom se MPP ba afi omo nyina to adi wachi se Jesus de wo ka na enokure Jesus enti omo ahuru omo se for MPP dia Jesus Christ enti prophet bibia no nyame ka eno na Ghana fo se dodo na tena sikwa chiria yes sir obehun so Opambour obenya urade enokure osofo odi for me se onyankopon asam o waka kira me no me gina wo sa besi ne enokure prophet me nko ha na mabaha dabi babia me gina na me gina fi say me ti voice no me nya samada me gina babia me gina voice ni ba me nka de meeting Jesus me ye de na makwaji ska won jai nation prophet me ye de na masesa de urade aka we put it in no home me ye dan na masesa no meeting enti de urade aka no sa na ebe onyame na ekasa sa no nobody can change it na di for wadawrumo awrade for we kwa kan na che yes 2020 no 2023 July 30th July 2023 is Sunday obi check the calendar me kan onyame se onyame se ntina me so ye sofo a hweye so bi kure priya ba wa sori no wo mana anya din na ma na ma se won kasa ketua bi emfa ngume no me ku asori me to asori nim because onyame ma me tumi kase Jesus so be say wo gidi en try so be say me na dia gidi dabi anya say do ade ma me kwan a me kira wo say me wo soro dada yes na me na su apampa mu Jesus power eno ntina me ka dia do ade kan me se sama no dabi de do ade be ka kira me no eno na me kira so eno na me yem bibia papa mpacho aseba kuna pese me kenne asem kete bi so aba Ghana ha me won ma na me hwe TV e wo SYZ enu ate yewura Mahama ene asofo nkran hanu nyina mo elipa pese 1,000 and over omna kushia na our problem ya friend said Mahama worship enti Reverend Owusu Bempah Reverend Tvgh Reverend Tvgh ya sense of God so for penny apostolic so for penny for any asofo penny for bebrebe ena navigate cheteni hu asofo ankata wo program mu no mo bompaye ma yewura Mahama to mo bompaye ma ni wie ma program no kwa wie no ena yewura Owusu Bempah ka se onyankopon de asemi ahyena no so peso oka no mama no microphone no kai na o say esani say yewura Mahama onyankopon ama no akomapa e wo Ghana a wo de ti wonki no onyankopon e de Ghana amemu no asan e de ama no baba peso me pa chawo eni pa ye de sa na wa so de ma wo ye kan de amekra no mini aso de kwanya de amehwe because me mini adaje sa mini aso de mkranya de amenya de because amanfo nsem ya ni amekra no mini aso de kwanya de amehwe because me mini adaje sa
Many are saw them crying at their minya because among fonts some any gumi so no more casamodiano. I am in Yada TV. Unyamitiasi, and you suffer each other radical. It was a brain. Unyamisha baby. Osafo. Oh, come share what the first to say. Unyami from Sushan come away 2023, 30th of July. 2023. Yes, up to date. Yes. Baby, we didn't know what I want them to. Jesus. I want them to pay their better match. Yes, go. No, so Unyami. When you will be anywhere, you know, or more be to me anywhere. For the Amano. Makama chao dada. So Opambour udi mechino. Anaya koba minu koba no. Yes sir. Nothing bibi ntimi nsa wa brabo. Amen. Ko mi kira no. Yes sir. Minim de Awurade aye. Jesus. Enye nsam na ne yaka. Awurade o ma utumi a. Onka se ka bibi a yenka. Yenka. Ade so se kansa na waka. Jesus. Jitana wi ame aftam ya dete. Yes go. And that's anka memo wo hunu niam bi. Wonu say yes to me. Prophet Opambour say one no software would di can on 1 year shifting cultivation software and no would how channel ha e krase me na me kai ma ba no sa prophet no one 1 year bi da e kwentua and me crown